Mendem dasar yen ngewangun perahyangan penting gati. Ritual ane tetujuane ngurip pelinggihe mangde kelinggihen ring ide betara. Saranane nganggo dasar wangunan pelinggih cara batu menggambar padme anglayang misi rerajahan dase aksara. Ada masih batu bulitan mewarna slem misi gambar bedawang nale ajak rerajahan tri aksara. Ada masih sarana klungah nyoh gading, ane suba mekasturi, di tengahnya misi kuangen. Klungahi mekaput aji kain putih misi rerajahan omkare. Ajak prasbara misi siap biing. Setonden kacelepang ke dasar palinggih, patut kecaruin kesate, misi sarana biakale, dor mengale ajak prayascita. Sarana mendem dasar kewadahin ngiu, lantas kecelepang siki besek ke dasar palinggihe. Makna citakan bara ajak pras pinaka simbol ut peti ane nyiptang apang hidupe bahagia ajak sejahtera sing kuangan pangan kinum. Yen gambar bedawang nala ento simbol Sang Hyang Agni ane dadi dasar bumi utawi pertiwi. Ritual mendem pedasaran ane subah kesurat di Rig Weda 1592 ane memunyi Murde Divo Nabir Agni Pritivia. Artene Agni ento dasar langit utawi akase ajak bumi utawi pertiwi. Patu masih di Rig Weda 81029 keorahang ayam Viswa Abi Sriyo Agnir Devesu Patiate. Artene Agni ngelah kesaktian ngurip jagate yen rerajahan suci dasa aksara ajak tri aksara pinaka simbol ide yang widiwasa utawi Tuhan yang Maha Esa sane ngurip jagate. Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja Dr. Igede Suindya nyelasang ritual mendem pedasaran ane penting kelaksanayang. Tetujuane apang prahyangane suci preside dado simbol buana agung pinake linggih ide petara.